Vida Ružić bila je ćerka predratnog ministra prosvjete i pisca Dobre Ružića. Važila je za jednu od najljepših žena Beograda. Kada je mlada ljepotica na Filozofskom fakultetu pre čas istorije stavila šešir na stolicu pored sebe kako bi stavila svima do znanja da je mjesto zauzeto, mladić koji volio da se šali sjeo je baš na tu stolicu. Njegovo ime bilo je Miloš Crnjanski, a njihova ljubav trajala je do smrti. To je jedna od priča koja svjedoči o životu velikog srpskog pisca koju smo mogli da vidimo na izložbi u Galeriji Solidarnosti u Kotoru, priređeno i povodom 125 godina od rođenja autora koji je na ovim prostorima ostavio neizbrisiv trag zahvaljujući svojim dijelima kakva su Seobe, Roman o Londonu, knjiga o Michelangelu i mnogim drugim. Cilj izložbe legata naslovljena je uvodnim stihovima iz lirskog dijela Stražilov, Lutam je švitak sa srebrnim lukom, Narodne biblioteke Srbije, rađene u saradnji sa Kotorskom galerijom i Nacionalnom bibliotekom Đurđe Crnojević, na koji su predstavljeni dragocjeni prikazi piščevih dokumenata, književnih dijela u rukopisu, fotografija, knjiga sa bilješkama koji snimak posljednjeg intervjua za televiziju Beograd nije bio samo uvid u život velikog pisca. Izložba nije zamišljena kao muzejska postavka koja treba da rekonstruiše prošlost, vrati nas u vreme koje je nepovratno završeno, već pokušaj da se publici osvetli proces nastajanja dela živog pesnika, što je simbolično označeno i naslovom izložbe Lutam je švitak sa srebrnim lukom. Sekretarka Sekretarijata za kulturu Jelena Vukasović govorila o dijelu Miloša Crnjanskog koje okuplja ljude i čini ih boljim i bogatijim. Nedavno sam čula divnu temu vezanu za stvaralaštvo Crnjanskog, ono što nikad neće biti. Eto, nek bude izložba, nek budu pažnja, nek bude duga saradnja koja veže i institucije i ljudi. Otvarajući izložbu, Lidija Tomić govorila je o izložbi kao fenomenu zahvaljujući koje možemo steći uvid u život velikog pisca, jer okolnosti u kojima neko stvara neraskidivo su povezane sa onim što stvara. Izložbu doživljavamo i kao duhovnost jednog egzistencijalnog iskustva, kao živu materiju i oduhovljenu stvarnost koja nas provodi kroz vrijeme jedne književne građevine i iznad svega njene temeljne oslonce i stubove od poezije ka prozi i obrnuto, kojima je Crnjanski oglasio međužanrovsku specifičnost svog poetskog izraza. Iz dubine književnog puta pisac Seoba, lukom kojim obasjava traganje za smislom postojanja, melanholično zari ideju trajanja. Na izložbi priređenoj u okviru svečanosti Dana opštine Kotor, čiju realizaciju omogućilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a pomogla Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, na koji su izložena prva izdanja objavljenih dijela Miloša Crnjanskog, dijeljen je flajer zahvaljujući kojem će posjetioci biti u prilici da na svojim mobilnim telefonima i tablet uređajima čitaju digitalnu kopiju prvog izdanja njegove drame Maska, prvi put objavljene prije tačno 100 godina.